Hayi mina Samukelo mfethu ngiyakuvuma bafo. Ukuba useduze ngabe ngikubamba isandla, ngabe ngiyakuxhawula nje ukuba useduze. Ngikuvunyiswa into eyodwa nje emntakamkhulu. Ngikuvunyiswa ukuthi uMbali ungamfaki into ecijile. Lo sugar mama lo buthandana naye uMbali nje kade una 23 yena na 28 ushuga mama loyo kuwena. Ngokuthi ungamfaki into ecijile. Kwamanye ngabe usucwela umhlaba wonke. Ngabe ugcwele umhlaba wonke ukuthi into yakhe imfishane noma yinde ukuthi icijile noma icijile ukuthi inkulu noma incane ukuthi uyiqhude noma ulona iqhude ngabe uMbali useyikhiphile lezi zinto ngalomlomo wakhe ngathi ufishi. Hey, kodwa ke Mbali hayi siyabonga bandla noma kunjalo abantu bayakuthanda ngani yami, bayakuthanda abantu including nami. Bayakuthanda abantu, sikuthande before sakuthanda after. Kahle kahle nje ngizama ukuthi sikuthanda umubi wazi wahlubela kuthina sikuthanda wazi wamuhle la kuthina sikuthanda. Siyabonga sibonge lapho genile. Hello Mzansi, welcome to Mguso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangosilova usende message kuSamukelo Shezi uthi Samukelo Shezi uyamvuma umthulela Sigcoko wente kahle una kungamfaki into ecijile kuMbali zamadosha uthi kuba umfaka into ecijile ngabe sowuhamba uyakubroadcasta tshela abantu uTindzaba takho njengoba simbona ahamba khipha tigaqo sinaloko ngabe uyakhuluma ukuthi wena unetotolozi lencane ngabe abantu sebayadi ukuthi unetotolozi leqeka ukuthi wende kahle mfana kungamfaki into ecijile lo sugar mama. And I'm like hayibo sangazambede ngashuka mama pho. So siyabona lamalanga uMbali and uSamukelo bahambela ama-podcast nalo zama ukuprova yakhe point nalo zama ukuprova yakhe point nalo upenda lo hey yaze yaphela kabuhlungu i-content ye-relationship or singathi relationship ye-content, because we honestly don't know how to call lento beyenteka between the two of them. Nalona ukhuluma kwakhe makafika ku-podcast apende lo, nalona afike ku-podcast akhulume kwakhe apende lo, and honestly speaking, I just think it's just so unnecessary. Like it's really unnecessary. If bahlukana abahlukani kahle lento kuzinalo yokuba ku-podcast yokhuluma side like le story nalona ku-podcast, like honestly speaking they don't owe us explanation because nade khani baqala le mjolo wabo we-content they didn't tell us ukuthi manje sesiyajola but sijola kwe-content, but sebafuna ku-exposeana. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out, so goodbye.